Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, buideng kita pejumpa ibas acara Pepalum Ati. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang mak dengku pesakat kami sukutan keluahan en, mersodip mo kita asada tong idenganiten di perbadiai kita. Ale bapa nami si permase ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibaga sentendim simbadiaidi, ibas sukutan endah. Amen. Renungan tasi darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, Geluh ibagasen sada niate, sada orjok. Si bagian idok lapihan simbadia, imo si tersurat ibas ulan apostel bindu 2, ayat 37, soh ayat 47. Janahnat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pe-42 kan si mendok. Mertuhu-tuhungo kalai merguru taba apostel-aposteli. Ibagasen sada ni ate, sada orjok mertumpu. Rebak mangan mo kalai, janah rebak mersodip. Bapak inang deket kita karinana, tikan tahun 1996, sada kalak mergerar Hillary Rodham Clinton, ia pertua ibages ni Presiden Amerika Serikat si 42 kan, i mobil Clinton, memaing sada buku si merjudul It Takes a Village. Hillary menuratkan buku ini, lako pesengetkan kala Amerika Serikat, deket kita karinana. Mula kinindu masa daduka, tentu na perlu codin narap jelman terem isi kulilingna. Bagi mamo bageng geluh kala Kristen. Codin bak pengurupin kala si percaya perlu kalon, mendahi sendihi, tikan mengalo karina cubelek-cubelek, ibas geluhna. Kelengangan simbelgah kalon, imo tikan lot dengan sisada kepercayaan. Geut memereken ukurna, mengurupi kalak sincor. Cio, deket si oda boy pesikolakan duka-duka na, silot rubat ibas rumah tanggana, deket si deban. Kumernakan idi, kata ni Tuhan, pesengetkan kita. Mula tendini debata, ibereken mendahi sisinna, tikan mertuhu-tuhu kalai, merguru taba apostel-apostel, ibagesen sada ni ate, sada orjok mertumpu. Imo sinidok kata ni Tuhan i ayat si 42 kan. Sisin ni Tuhan ni ngeut ngo mengantusi deket mengeradumi ajaran kepercayaan Kristen. Oda ngo magahagah sambing mi gereja si deban, pelin lako menulusi kesenangan sambing. Sisin Tuhan ni ngeut nola mo memreken mi denganna. Istilah bahasa Yunani, koinonia. Barang pesa dan niate, sada orjok mertumpu. Oda pelin mertumpu dekat kalak si deban, tapi merdengan dekat kalak lako memreken mi dengan si deban. Oda pelin fellowship, tapi jolmit barang partnership. Mersodip mo kita. O Tuhan, siku tandai kami ibagasan Yesus Kristus. Tedoh ngo kami asang geluh ibagasan pengalaman tabamu. Beli mo tendi simbadia, gabet arar ibagasan sada ate ni ukur nami, dekat dengan nami. Pupoji ngokono si dekani dekana. Amin. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan ta si deban kena. Merkiteken kita enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si masuk-masuk kita karinana, juan-juah mo banta, shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.